Ai, namkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Carolina. Ben Mayengani, the president. Doing at I link, of course. Now audio recording. Inga endlua Boti Pat. Kuzo kamngana lona FM. Yeah, so kasi of course right 8 January mino fuka nhlambala ni vona President Mayengani yi fika yi tsala this post yi ku va remiela va xeve vanhu va ta hi ngungumelelela yeah, President Mayengani yina drama blind so kunhleka ni loko se ni vuya ni tshama hansi ni swi lavisisa ni fike ni kuma ku ku na audio recording leyi yi nga ku trendeni so hi fike hi twa Boti Pat ka section yo karhi hi fika yi vula leswi kambe loko se mi sungula ku hlasela munhu hi munhu mi nga rivali ku munhu i na maxaka munhu i na vana munhu i na vanhu lava a hanyaka na vona van'wani va nga mi ngungumelela ku ve a va rhumiwangi hi yena kambe hi ku vilerisiwa hi leswi mi swi endlaka. So as you can hear, President Mayengani, I think he's just trying to make fun. Personal, he's just trying to make fun. Hence, na la kuna the emojis to hleka la. So I have ni vekela the full audio clip. Boti Pat yi ri karhi yi addressa mhaka leyi nga ku trendeni vhele hi swi voneni vo tala ti-videos to koka ka channel vo President Mayengani vo psychology va kha va vulavula hi swona vo DJ Nomza kwalawa a ku ri busy strong hi leswo. Tanihi xitichi a hi na mina ni ngete tani a ni hlamuli swi swa le ka social media kambe hi mhaka ya ku ni tirha nongonoko wun'wana lowu minkarhi hinkwayo wu ringetaka ku kondletela vun'we eka rixaka ra hina hi ku loko ho ze hi avana tanihi rixaka a ku na laha hi ya ku kona mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona a yi nga heli eka vutomi bya hina laha Afrika-Dzonga loko ha ya mahlweni hi avana tanihi rixaka mina ni ri a ndzi tshama ni vona a swi talangi na loko swi koho ku va munghana lonene yi va yi kha yi hlaseriwa mi kuma ku yi hlaseriwa va ku minongonoko yi kahle swi ku yinini a swi talangi sweswo leswi nga tala i timhaka ta ku ta vulavuriwa hi timhaka ta masagwadi ku ma xavisiwa ku vulavuriwa hi timhaka ta vuyimbeleri tinqambi ta ka hina a ti tlangiwi kumbe ta tlangiwa kumbe ku endleka yini kambe sweswo hinkwaswo swi ri swimbirhi ku na ndhawu leyi tanihi rixaka loko ho lava ku swi lulamisa hi nga swi lulamisa kona xikombiso munghana lonene loko yi endla masagwadi ya rhamba tinqambi tanani tinqambi tanani ta vulavula hi vona ku hi nga yisa ku yini mahlweni hi swihi leswi hi nga swi endlaka tanihi xitichi ku va hi mi seketela hi swihi leswi sweswo swa ku tanihi yi va yi kha yi endla mapfhumba ya muxaka wolowo kasi xin'wana lexi xi tlhelaka xi endleka i ku ku na ndhawu leyi va tinqambi ti nga hetelela ku ti kuma tinhlamulo ta swivutiso swin'wana na swin'wana leswi va nga hetelela ku va swi kuma hambi ku ri ka mehe loko mo lava ku vutisa swivutiso mi lava tinhlamulo ni nga mi lavela tin'wana tinhlamulo hi kota ku vona ku hi nga hundza njhani kambe loko hi fika la se hi hlaselanaku hi chichana xinduti ku ndliwa yini ngopfungopfu ka murhangeri a ni tivi kumbexana ni xava makhavichi loko ku ri ku ni xava makhavichi muyingiseri wa mina ni khomile kambe loko mi kha mi hlasela murhangeri loyi na mina loko ni tshamile a hofisini ni n'wi twaku a kha hisekela ku vona ku tinqambi ta karikwerhu ti humelela swa vava se mhani ta ku loko ku ri na munhu loyi a nga na xiphiqo loko ku ri ku na loyi a nga tshama a xava sagwadi a ta hi byela hi ta kota ku byela na van'wana ku xavisiwa ku yini loko ku ve ku na loyi a nga vona un'wana a xava sagwadi a ta vula ku ni vone Pat a xava sagwadi hi kota ku vona ku hi nga yisa ku yini mahlweni hi kota ku oloxa xiphiqo lexi loko ku ri na loyi a nge ni tshame ni xava ni humesa mali yo karhi ni nyika Pat Matebula ku ta tlangiwa risimu ronge na yena a ta vula hi ta kota ku swi vona ku hi kuma xintshunxo xa njhani tanihi rixaka mina lexi ni lavaka xona i ku hi nga vulavulani ku biha na le ka tixaka timbe hi ku hi hetelela hina hi tikomba vuhava bya hina tanihi rixaka mina ni lava ku vona rixaka ra hina hi kota ku humelela hi kota ku ya mahlweni hi ta va na swilo hinkwaswo leswi hi swi rilaka masiku hinkwawo se a hi endleni tani aka munghana lonene xikombiso ku na komiti leyi tshamaka yi languta timhaka ta vuyimbeleri ku va na munhu loyi a hoxaka tinsimu eka system ku ya hi milawu leyi a va ku a byeriwe yona ku milawu yi fambisa leswi na leswiya lava vafambisi va ri kule ngopfu na sweswo ma swi vona se swin'wana leswi kumbexana a hi fanele hi swi langutana loko ku ve ku na xiphiqo swa koteka ku hi nga kota ku swi tlakula ku na vanhu lava va nga kotaka ku swi yingisela mina ni nga mi tekela swona swiphiqo sweswi mi nga va ku mi ri na swona tana na swona hi kota ku vona ku hi swi yisa ka mani loyi a nga kotaka ku mi nyika swintshunxo swa n'wina swa ku mi kota ku ololoxa xiphiqo swihi kumbe swihi leswi mi nga va ku mi hlangana na swona
kambe loko se mi sungula ku hlasela munhu hi munhu mi nga rivali ku munhu i na maxaka munhu i na vana munhu i na vanhu lava a hanyaka na vona van'wani va nga mi ngungumelela ku ve a va rhumiwangi hi yena kambe hi ku vilerisiwa hi leswi mi swi endlaka minkarhi ya ku tala loko hi kha endla ti-argument kumbe minjekanjekisano swi kahle ku hi tirhisa ti-facts hi ku Patrick Shai i tlakule xitulu lexi xi veka la ni ku vonini khi xi tlakula kambe loko hoze hi fika ku Patrick Shai wondisa leswi se a vulavuli hi ti-arguments leti a hi fanele hi vulavula hi tona a hi akanini tanihi rixaka na mi kombela loko no kota ku kuma vanhu lava va lava ku vulavula hi swona timhaka leti ni rhumeleni ka mathebula dp@sabc.co.za kumbe mi tirhisa WhatsApp ka nomboro leyi ya 079 3299340 swin'wana na swin'wana sweswi mi nga na swona hi kota ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni hi ololoxa xiphiqo lexi hi ta kota ku papalata na ku hambana ku hlasela kumbe ku hlaselana eka swihangalasa mahungu hi ndlela yoleyo a hi vulavuli hi yona leyo a ku ri leswiya swa MC's remarks a ni loko munhu a nikiwa nongonoko ku a wu fambisa i sungula kwalaho